Nyuma y'igitero karundura cy'Ubuyapani ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igitero cy'ubushotoranyi kuri Pearl Harbor, ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo nakuzuyaza bagahita batangaza ko binjiye mu ntambara mu buryo bweruye yo kwihorera ku Buyapani. Mu nyanja ya Pacific ibintu byahise bihindura isura kuko niho hahise hahinduka ikibuga cy'imirwano hagati y'ibihugu byombi. Ubyumve neza ko abasirikare barwanye intambara hafi ya bose barabarwanira mu mazi bakoresha amato rutura y'intambara ndetse n'abarwanira mu kirere mu ndege z'intambara rutura. Ubuyapani kwataka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari itangiro ry'ibitero biremereye cyane bya kasamutwe bihindura isura y'urugamba rwarimo rujya mbere hagati y'impande ebyiri zari zihanganye bikomeye mu ntambara kabiri y'isi yose muri iyo myaka. Umunyamerika yinjiye muri iyi ntambara mu 1941 yinjiramo mu buryo bwo kwihorera kubwo kwicirwa abasirikare nta neguza. Gusa na wari uzi mu by'ukuri ubukananya kuri bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika bari bafite umujinya naho Ubuyapani n'ubundi bugishaka kubanyuzaho akanyafu. Nyuma y'uko Amerika itangaje ko igiye kwihorera, ngiye kukwereka urugamba rw'umwoto Abayapani n'Abanyamerika bakoranyemo. Urugamba rw'umuriro ndagusobanurira umunota kundi ibintu bidasangwa mu bitabo byinshi by'amateka usanga hano gusa. Ahubwo nyibyibuka niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba wararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ni saa 10:30 z'igitondo ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane mu 1945. Ni nyuma y'imyaka 2 n'amezi 2 Abayapani bagabye igitero cya mbere kuri Pearl Harbor, ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi mu nyanja rwagati ya Pacific ahari ubwato rutura bw'agatangaza bwa destroyers bw'urugamba USS Laffey bw'Abanyamerika. Umwe mu basare barimo babugenzura yafashwe n'agatotsi nyuma y'ibikorwa byinshi bya gisirikare bari biriwemo umunsi wose. Yakanguwe no gusana kwa radari imenyekanisha ko hari umwanzi uri kubegera. Akibibona yahise abyuka bwangu ahita ashyiraho impuruza mu bwato hose ngo buri wese uburimo amenye ko hari ikibazo bagiye kwatakwa. Mu bwato hahise habamo akavuyo kenshi kabanyuranamo nyuma y'ubuduha, buri wese yiruka ajya asanzwe akorera inshingano ze muri ubu bwato. Ubu bwato USS Laffey bwari buyobowe na Commander F. Julian Beckton. Aho yari mu biro yahise agezwaho amakuru byihuse ku mwanzi ari kubasatira, bamubwira n'intera iri hagati yabo ndetse n'igihe kibura kugira ngo umwanzi abagereho. Ariko batarasoza kumuha raporo y'uburyo byifashe, umwanzi babonaga yabatatse bahise bamubura bitunguranye kuri radar. Nyuma y'akanya mu biro haje abasirikare benshi bavuga ko ubwato bwatatswe, ariko nanone aba batatse bagahita bongera bakaburira mu myotsi kuri radar. Commander Beckton w'ubwato yahise amenya ko abari Abayapani bari kubakina iyo mikino, bakaza bakabasatira bameze nk'abagiye kwataka ubwato, barangiza bagahita bakata bagasubira inyuma bwangu. Afande yahise abwira abasirikare ati ibi byose ni imibare, bari kutunaniza ngo baze kutwataka twacitse intege, abenshi muri twe dufite ibitotsi. Gusa ariko abo yabwiraga bose bari bamaze kugira ubwoba kuko ibi bitero by'Ubuyapani byarindwaga mu bikubirokoka byegereye kudashoboka. Ibaze ko ubwato USS Laffey D-724 nibwo bwato butinyitse Abanyamerika bari basigaranye mu nyanja rwagati, kuko ubundi nkabwo bwari bwararashwe bugira kenshi n'indege z'Abayapani mu bitero nk'ibi biremereye cyane bya kasamutwe. Rero ubu nabwo umunsi wabo wa 40 wari wageze. Komanda yatanze itegeko ngo abasirikare mu bwato bose bagume mu myanya yabo barwaniramo, noneho bajye basimburana bataza kuruha bose, kandi Umuyapani yabataka akanya kariko kose. Ati nimukura amaso mu kirere.
Hejuru y'ubwo bwato hari indege z'intambara nazo z'Abanyamerika zishinzwe kurinda umutekano w'ayo mato abanzi bakoresha inzira z'ikirere babwataka. Izi ndege zari zifite kode ya Grim Reaper, zari zihari nk'izatabara mu gihe ubwato bwaba bwugarijwe, na cyane ko ari bwo bwato bunini Abanyamerika bari basigaranye bacungiyeho. Ibintu byakomeje kuba ibisanzwe kugeza mu gitondo saa 1:30 ubwo urushishi rwa mbere rwituraga mu isosi. Abasirikare mu bwato bahamagara bari mu ndege zarimo zibacungira umutekano. Mu kubahamagara biranga burundu, banga kubasubiza. Commander Beckton yahise yikangamo. Nta ndege byari bivuze ko bagomba kubaga bakifasha. Ako kanya uwacungaga kuri radar yahise avuga ko abonye abanzi benshi babatatse baturutse mu majyaruguru. Komanda aza kwirebera kuri radar ngo ni ibiki, agwa mu kantu. Yarebye mu kirere akoresheje ikirahure abonamo utudomo twinshi cyane, kandi akadomo kamwe ubwo kabaga kavuze indege y'intambara. Byaramurenze, yubura umutwe ahita atanga itegeko vuba ngo buri musirikare wese afate imbunda hagiye gushya. Ategeka n'abari kugenzura moteri y'ubwato gukora ibishoboka byose mu bushobozi bwabo bwa nyuma. Ari nako abaza ngo indege zabo zakagombye kuba ziri kubarindira umutekano w'ikirere ngo ziri he. Ariko mu bari bari kuzihamagara bakamusubiza bati ntazi kiri ku murongo. Tayari bisanze mu menyo y'umwanzi uwomwe. Impuruza zabaye nyinshi mu bwato, imbunda zose zirebeshwa mu kirere. Muri icyo kirere harimo indege z'Abayapani nyinshi, muri zo havamo 6 ziza zerekeza ku bwato gahoro naguhubuka. Muri zo 6 havamo 2 abari zo zibanza kwata ku bwato. Mu bwato zaje bazibona zikiri muri mayiro 11 ziza zisatira ubwato, ari nako nabwo bukomeza guhunga. Imbunda zitangira gutegurwa, zose zitungwa indege zije kubataka. Zakomeje kubasatira nabo barazitegura. Afande ati mwigire hino tubahe ibyanyu, ahita atanga itegeko ngo barase. Ibibunda rutura by'ubwato bya 5 inch bita bitangira kwigaragaza, birekura umuriro mu kirere, gihinduka umwotsi n'ibishashi by'umuriro. Haraswa amasasu menshi cyane, indege z'Abayapani ziza ziyaca hagati zerekeza ku bwato nta guhagarara, kugeza igihe imbunda ya 5 inch zarekuye amasasu agahurira ku ndege imwe muri zo, ihita iturika ako kanya, irakira kongoka, ihita ibivu n'umwotsi. Nagutinda indege ya kabiri ica muri iryo vu n'umwotsi hagati, ikomeza misiyo, ari nako ikomeza kuraswa n'imbunda ya 40 mm irekura amasasu ku muvuduko wayo wa nyuma. Ariko yo kuyihanura byakomeje kuba ingorabahizi. Isatira ubwato, imbunda zose zirekuriraho umwoto ku muvuduko wose ushoboka. Birangira kubwo kuraswa cyane, nayo iturikirizwa mu kirere, ihanuka yakigurumana, yitura mu nyanja muri metero 2700 uturutse hari amato. Ariko nta mwanya wari uhari wo kwishimira iyo nsinzi, kuko ako kanya hahise hamanuka izindi ndege 2 z'Abayapani z'intambara, nazo ziza kwataka zigendera hafi y'inyanja. Ubwato butangira guhindukiza imbunda gake, zita zitangira kurasa nagutinda mu mayira. Imbunda zo mu bwoko bwose zikikoreramo kugeza ku bitwaro rutura, birasa amasasu aremereye cyane. Komanda ategeka ko bahindukiza ubwato vuba kugira ngo uruhande ruriho imbunda ziremereye cyane baruteganyishe n'umwanzi, kuko babonaga imbunda no ziri kubatinza kandi bashaka gukora ibirangira. Muri uko kurasa amasasu menshi akubita ku ndege z'Abayapani zarimo zisatira ubwato, imwe mu ndege yarashwe ibaba ihita rigurumana mpaka yiroshye mu nyanja rwagati. Indege ya 4 naguhagarara ikomeza imbere, ica mu biturika n'imyotsi y'amasasu yaraswaga n'ubwato, ari nako Abanyamerika bari kuyirasa ku muvuduko wose ushoboka. Umuyapani nawe yamaramaje ngo akunde arimbura Abanyamerika benshi. Ariko muri ayo masasu harimo iryisekuye ahabi, indege ihita yaka, irikaraga yitura mu nyanja rwagati. Ariko hari hasigaye indege 2 hafi yabo, kuko ari habanje kumanuka 6 arizo zabatatse mbere. Ize 2, imwe yabatatse iturutse ku mwaro, indi bahera inyuma. Imbunda zose zita zitungwa ku ndege imwe yabatatse iturutse ku mwaro, imbere yabo bayirasa bivuye inyuma. Nayo yabahereye inyuma nibayitaho, nibanamenya kwihari, kandi yarimo yegera ubwato bucece gahoro. Muri uwo mwanya ubwato bwabashije guhamya indege yabaturutse imbere mu cyerekezo cy'imbere yabo, irashyira kongoka yitura mu nyanja. Ariko Abanyamerika batinze kubona yabahereye inyuma, batangira kwirasa batinze yamaze kubasatira. Maze rero iyi ndege ihita ifungura imbunda nini ya machine gun, irekura umuriro ku bwato, irasamo n'abasirikare. Indege bayirashe amasasu menshi cyane, yose ayerekezaho. Maze birangira mu masasu ayihamije, ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro, irakira gurumana, ariko n'ubundi ishyerekeza ku bwato. Abambere batangira guhunga, abafite imbunda bakomeza kuyirasa ngo basi ishwanyukirizwe mu kirere, ive mu duce twinshi itabagwaho.
birangira ikidege gihanutse butosho kitura impande y'ubwato, gihita giturika, iturika rinanyeganyeza ubwato ariko burarokoka. Ubyumve neza ko hari hagisigaye izindi ndege nyinshi mu kirere ariko zikiri kure yabo, kuko izari zabanje kubataka zari zimaze gushyirwa hasi nako mu mazi. Abasirikare bahise bafatirana uwo mwanya, bahita bajyana bagenzi babo barashwe muri infirmary ngo babe bitabwaho. Afande ahagarara hejuru y'ubwato yinywera amazi, n'ubundi hari habuze gato ngo abari yamunywa amunywane n'ubwato bwe n'abatwaye bose. Nyuma y'iminota 7 y'umutuzo mu kirere indi ndege yaramanutse, abasirikare batangiye guhindukiza ubwato banategura intwaro bundi bushya ngo bongere barwane. Barongera barekura umuriro mu kirere ku bwinshi, ariko indege yari batase kuri no nshuro yarimo ihunga amasasu yerekeza nayo ku bwato, ica iburyo n'ibumoso ikwepa ibiturika. Ibyo komanda arabibona, amayeri y'iyo ndege ahita yabonera igisubizo cy'uburyo agomba kuyikiza akoresheje amasasu menshi. Indege ibonye amasasu ari menshi itapfa kuyarokoka, irakata irahunga, ako kanya itayongera iragaruka. Afande aba yayibonye, arongera atanga itegeko ryo kuyirasa. Bayirasa igakwepa wagira ngo n'umukino w'injangwe n'imbeba, umwe arasa undi agakwepa. Ibaze ko iyi ndege yari yarashwe ku bwinshi irimo no gushya, ariko yanze kuva ku izima mpaka ngo igomba igere kuri misiyo yatumwe. Mu bwato hejuru, umwe mu bakapiteni warimo akoresha imbunda nini ya 5 inch yarakwamye, shene y'amasasu irahagama, ahita amanuka munsi ngo arebe ikibaye afatanye kugikemura, bakomeza urugamba bwangu. Muri uwo mwanya indege mu kirere yari imaze kugirwa injyamane, gusa itarahananuka. Iza yerekeza ku bwato rutura, ariko ikomeza kuraswa ku bwinshi. Indege ica mu masasu irazigonga, hamwe hari imbunda nini yakwamye, hamwe captain amaze kuva mu masegonda 10 ashize. Umuriro wahise wakuragurumana unamutwika isura aho yari ari munsi. Ubwato burafatwa, bitaragera kure bahita babuzimya. Ibyo byose byarimo biba komanda birebera hejuru, ariho ari kuyoborera urugamba rwose. Komanda yahise anabwirwa ko nanone bongeye kwatakwa n'izindi ndege, ahita atanga itegeko ryo kongera kurasa. Imbunda zirongera zirarasa ku muvuduko wa nyuma, umuvuduko wose zishoboye zirasa mu kirere ku bwinshi. Bahita baturitsamo indege imwe ihanuka igurumana yisekura mu nyanja. Abarashi bishimamo, naho komanda ari kwibaza ngo where on earth are the damn grippers? Ati nk'ubu koko ba Grim Reaper baherereye he kuri iyi si? Avuga za ndege zari zibacungiye umutekano kare bakaza kuzibura. Ako kanya indege ya 9 y'Ubuyapani ihita yimanukira, nayo yegera hafi y'amazi yerekeza ku bwato USS Laffey destroyer, ifite intego yo kubugonga. Ubwato nabwo bwatangiye kurasa, ariko zimwe mu mbunda nini za 5 inch zari zamaze kwangirika. Hari kurasa imbunda no za 40 mm ku muvuduko wo hejuru, hiyongeraho n'izindi mbunda ariko nazo no za 20 mm. Umwanzi bamurundaho amasasu. Muri uko kurasa, abari bari muri ubu bwato batangiye kubona umuginga bari kurasa yanze kurangira nk'abandi. Mwe imbere mu ndege y'Ubuyapani y'intambara, pilot yatangiye kubona neza ubwato imbere ye neza bwegereye, amenya ko kabaye, afunga amaso ngo atabona ibigiye kuba. Indege yaje yerekeza ku bwato igonga igice cyo hejuru. Amababa y'iyo ndege atashwanyaguza, hamwe mu hari hateretse imbunda nini cyane hahita hafatwa haraka, indege ikomerezaho yitura mu mazi. Aho yagonze hari imbunda za AA zita zaka ziragurumana cyane, na cyane ko n'ubundi kubwo kurasa cyane zari zamaze gushyuha zatuye, zita zikomerezaho zirafatwa ziraka. Ariko bahise batangira kuhazimya hakiri kare bitaragira kure. Bakiri muri ibyo, indi ndege yinjiye muri iki kibazo nayo y'Umuyapani. Imbunda zari zikiri nzima, tayari zirongera zibona akazi, zirekura urusasu vuba vuba. Ariko ntabwo aya masasu yari ahagije, bituma indege ibanyura mu nzara, irazana yigonga ubwato ihita iturika. Igice cyo hejuru ahagana imbere harangirika bikomeye. Hahise haza n'indi ndege nta n'umwanya uciyemo wo gutekereza. Ubwirinzi bwabo bwari bwamaze kubivu, hahindutse ahantu hambere horoshye guturitsa ku isi. Iyi ndege yo yaraje ica mu masasu, barimo bayirasa, igeze hejuru y'ubwato niyabugonga, ahubwo ibutaho bombe ihita ituritse igice cyo hejuru cyose. Ingaruka zigera no kuri moteri yarimo yikaraga munsi, ihita ihengamisha ubwato kuri digiri ya 26. Ni ukuvuga ubwato bwari bwakwamiye muri mode imwe yo gukata idahinduka, ku buryo bwakomezaga kugenda bumeze nk'uri kwizenguruka, nakongera gukwepa ukundi. Indege z'Ubuyapani zaragiye ziba nyinshi mu kirere, Abanyamerika batangira no kunanirwa kuzibara. Commander Beckton areba, abona muri izo ndege nyinshi, ebyiri muri zo zirabatatse,
ahita atanga itegeko ngo bongere umuvuduko kuko nicyo cyonyine cyari gisigaye cyo gukora, ariko nyine ibyo ntibyari bihagije. Imbunda nke zari zisigaye zatangiye kwirwanaho, ariko se bitanga iki? Indege yaraje yisekura ku bwato nayo irabuturitsa, nta no guhumbya indi ndege nayo yarabatatse ibajugunyaho bombe. Ku bw'amahirwe itinda guturika, Abanyamerika bahita bayihoza vuba vuba, bahita bayita mu nyanja, kandi ubwo mu kirere indege ziracyabazengurutse. Ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nyuma yo guturitswa inshuro nyinshi, ubwato bwakomeje kureremba hejuru y'amazi. Ariko Commander Beckton yari yamaze kubura ibyiringiro, bisa nkaho kugira ngo barokoke bakeneye igitangaza runaka cyaba. Muri uwo mwanya Commander yagiye yumva abashinzwe itumanaho bavuga ko za ndege zabo zongeye zigarutse, zimwe bari babuze kare. Commander yishimyemo. Indege z'Abanyamerika zizazerekeza ahari harimo habera imirwano. Ako kanya zihita zihagera, zihita zikorera inyuguti ya O ku ndege z'Abayapani, baziha ibyazo, barazituritsa zose, bazihanura mu nyanja zakazigurumana. Urugamba mu kirere ruraryoha biratinda. Abapiloti b'Abayapani batangira kunyuzwa akanyafu ko kunda n'Umunyamerika. Ubwato nabwo nta gutuza, bwakomeje kurasa ku bwinshi uko bushoboye kose. Umuyapani bamukoramo. Imwe mu ndege z'Abayapani irongera yiyahura ku bwato, ariko Umunyamerika yihera inyuma ayirasa nayo igakwepa. Abo mu bwato birangira babonye ko kongeye kababayeho nanone indi ndege zarimo zirasana ziberekezaho. Zombi zagonze ibice byo hejuru ku bwato, birangira Ubuyapani indege imutaye mu mazi, naho Umunyamerika we arayisimbuka. Muri ibyo idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari hejuru y'ubwato ryarahanutse. Thomas B. McCarthy na bagenzi be bari bashinzwe itumanaho baraho, bahita barisubizaho hejuru, kandi ubwo rugamba rwari rugikomeje. Commander areba, gusa indege z'Ubuyapani zari zikibari hejuru zibari bubi, bakazikoramo imwe ku yindi. Indege z'Umuyapani ziragenda ziraraswa, zirongera ziraraswa koko, zirashwe n'amato n'indege by'Umunyamerika. Afande yishimamo. Muri ibyo Commander yabwiwe ko ubwato bwangiritse cyane, bamubaza niba ubwato bagomba kubuta mu nyanja bakabureka bukaruhama bo bagahunga, n'uburyo ubwato butabatengushye. Yumva niba bureka bukaruhama baraba babugambaniye. Ahita hakana ati turacyafite intwaro zikibasha kurasa. Muri uwo mwanya Umuyapani mu ndege abaca muri humye, arongera batamo bombe irabaturikana. Haza n'indi ndege irasa, maze Commander aba yayibonye, arinda umusirikare bari kumwe nawe yirinda ngo bataraswa. Iyo ndege ako kanya yahise iraswa n'indege y'Umunyamerika. Umuyapani avana y'indi ndege bayituruka inyuma, barayirasa iraka mpaka yituye mu nyanja ihanuka igurumana. Maze ako kanya habaho gutuza. Hari hashize iminota 80 barwana bameze nk'abari gucika ikuzimu, harongera habaho gutuza. Abasirikare na Commander birabarenga cyane, batangira ariko kwibaza impamvu Umuyapani avuye ku bintu kandi haburaga gato ngo abamare. Ako kanya bahise babona, kumbe hari hamaze kugera indege 24 zindi zirwanyi z'ubufasha bwaturutse ku birindiro bikuru by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Zaraje kubera ukuntu zari nyinshi, nta n'Ubuyapani wari ugisusunutse amazuru mu kirere. Ubwato bwari bwaturikijwe ubugira kenshi, bwagonzwe burimo bushya, ariko afande yanga ko babuta, nubwo bwari bwangiritse babutwara neza, banga ko burohama. Iyi ni inkuru mama y'ibyabaye ku bwato rutura bw'intambara bunini Abanyamerika bari basigaranye mu ntambara kabiri y'isi yose. Ubwato bwa destroyers bwitwaga USS Laffey bwari bwatatswe n'Umuyapani akoresheje indege nyinshi cyane, babuguye gitumo mu nyanja rwagati ya Pacifique. Ubu bwato bwari ubw'Abanyamerika burimo abasirikare 336. Muri uru rugamba hapfiremo 33, akomerekeramo abasirikare 70. Ubu bwato bwatatswe n'indege za kamikaze z'Ubuyapani 22, ariko nizabasha kuburohamisha. Iyi niyo mpamvu ubu bwato baje kubuhimba ship that cannot die, ubwato budapfa cyangwa se ubwato butaruhama. N'ubu tuvugana buracyahari, buri mu nzu ndangamurage y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu mazi, iherereye mu majyepfo ya Carolina ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kimwe nkanjye nawe ushaka kuzabubonesha amaso yawe, wabusura muri iyo nzu ndangamurage. Niba ari ubwa mbere kandi wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda,
icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.